no ma che de fuo hu omo nka ho hwe eye omo fe mo bo mani akwamento omo so ani gye ne asa emebu no nyesa tumi hya hyade tietie no akoto akofom san na wa mu nyina gu ho ne ye boje ne so pa ye hu hwe da ede ne ye kire mo frɛ wo school so mu yi sisi ya senior high schools ne de aye hu pa de am man because wo hwɛ science entertainment a mo fra na yiye na kyerɛkyerɛfo ama ho kwan na Ghana education service nso ntumi mfa ne nansi form entumi tu ho anamo bia ne chairman hu papa e de mo man ne daache sesei kwasi broni wade be ye fe ne say erosion of cultural values so bi sha ntade basa na ye kan say indecent dressing na ye seems say it's a serious assault on our high moral and dignity standard Obia onni ne hu ni so sha atade expose ni padua mani gu abontia woni pakro no ye fa ne say wonni wo hu ni atutu wani awe enti wo mfede ade tinipa asabi onni ne hu ni na ommu no ho ena wo sha atade o man ne padua egu abontia na nipa nyina ehu e wo manyim eye assault serious assault on our high moral and dignity as woman nyamisuro na etu afiri mu de afi no atutu wani awe on fere hwebio and 2 you were defense distraction and reduce academic performance Kwajo woka say join your live on Facebook here the pictures and videos be about beguso and kwajo we hear ladies are walk program hwe ntade ahye won we ni padua ye ho utumi so obi a wahyehye pen wahyehye pen we utumi mu say wahyehye pen anasa yade bi na ye ni padua yi na nkasa dia baba wa kama sei na ko wa shatade akata se dia owi die yi kura yi na ko akata so kama join your live on Facebook and so we chairman ena wankasa hwade a hye ni we se semframa ho kura na wa mu nyina da bonten so and I don't blame them mimrem wo mo eya Ghana for mema na ya yi so sansem hunu we so na duru ba bi adure yeah very very bad so bad say abaya kama wonti say we atade o hye ni no je say wa pam edu ne sisi ene waja no to nyina gu ho ni pedua ne bi onam ni semframa boni say ya ba ko bana na say ne bi bia gu abonte no de nam krum na ekọ na eba ene ya kan say Oko in school ma can say distraction and it reduce academic performance. Obi sha ntade we de kwatena classroom a. Na say obi ya be ma osua de a ba kwabna. Adwena de besua de ni ho bio. Ko de hwe video we so. Ene ekro no. Enie. Enti we so bi try your Facebook no so be hu de ye kan hu nse. I'm joining live on Facebook. It is a mayan keten just 18, 17, 19, 20, 24 ko maya kama. Ena he bebe ye duru sesei. Sa foreign culture. Ena Ghana afade ato ye ho so. Ena mono ne ma na ya copy. Ena Ghana Education Service. Ayan hwehan. Ena mlebu ni timi dia bo life for schools no mu saa mesese dia age ta. Ne de sia bonten ne de nem wonu so obi tumi kwa on sha hweo minim sa chance wo ho no video we so enie o hye brazil pe ena ebo no na nufo no nyina gu abonten ena wayi ne ho nyina na o de nam dom no abaya kama no wonder say maya ni pina honhoma wareware wo mo ewo ho spiritual implications so I am telling you so ba yi ne hu gu abontin pia onya honhom awade ewo its own spiritual implications as we di agora ahwe awade ho be ye den ama den panti o hu say ubenya be ma be faw akwadimani odo be kopap akwajiwani beta wade pa de bra lalai enti ne ye ka say se mo frɛ ye class exercise ana ye class work ana say ye exam say ye rough sheet ene ye original sheet ene ye submit ma teacher ni tibema bi asisu no wo bra ye wo ma ye no omkwaji yani ye kwaji yani wa montene so de pop up kwaji yani no video we dey very very bad it's so bad enti say no ye fo omkwaji yani ne be wade ai do masi nchen afo obi a wonyansa ne hunudi okata ne husie no wo adwene pa obebo bra daachi we wa ware na wo ne na wo ba we
o mbada achi besi wisan ebisa wo se wa ware sa amaya we ene o mawo a wo bada achi party send ma because said the wote no saa na obeye kwoto nwa no ma nti no wo pe subenya wo mu ni said the wote no saa pepe na ode tete wo ba no e de ama wo nti we no wo a bo nse ne ba no na obbo nanim saa ode ni omo mfa nkwala akra nhia kiri obbo nanim onya wo ya boso mepe ne ba na kro oni tam kra de ma ne ba mo yi ne hu na mbonte sam hwe ade ye te so man no ehu na wei edi nsem pi de ba ene nipa pi hu se ba ma ni boni ma we su a amenka se bi nyenkwa ne kra nkere ye ho kakra obi oye ba ma bi a sebe ne ba ma ye adwuma na ne ba ma ehu ye no so hu so oba hu gu abonten a wo ye sofo kra obehwe na wo hwe obesan hwe bio that is a secret ewum wo ye ba ma wo ba ma ye adwuma yani ne fa de ne wie esene signal ne de koma yen na wunya wani boss ba ko pe uhu ye no be wagin se unhwe but still be remind us ade na uhu ye ne san akɔhwɛ se no na uhu ye na na no san akɔhwɛ efia ba ne sa na etwamfo ni wadwunum na onam ho na bɔne aba tirim se sabi wo pese odwa jaman kora na se na san hyew den untumi nyai se wo tehye no ma we ade so obi a wo hwepo no ohwe blue frame e wo online untumi nyai jaman da yes so hye maye we mu okrom saa na de bia hye wadwama mu den de bia ye be ma kenya mu wadwama abo no kosoro because we yese wugya ya ese because insani we yese wugya ya na obi awu we yese wugya ya na obi awu ti de bia na hye unkuran asofu pi na akoye kanse na tu ahwe bie ti so ba ne ba ya toro de ode abetena ho no asofu antumi anhye no ho so anka njenza ba wa soro firi manim because ohwe se de oba na ya beti won na hwe ne nufu ne se de ono na wa amuti a ache ne sa aman ebe din so ba pam ne so won so de so fun kuma be sesansi si aya sa agura na echire din na kwafa anim guase de aba na so fo anim aguase sintudua mesiga na man ne to mema ne sintudua ma me musa o se omu pie fifi a omu dress se ya na mu kodu kroma no mo se santade omu di firifie na ekọ mo mfa mu di firifie tin na ekọ omu di firifie penny ben Branko branka na yete no mu no nkra ha na yete no ntise akurasi o penny ni baabi a wotu obi afo akra he emaya ni pina nkasa na mo pa obi kura na wofo kura ni Ghana ha na wofo kura ni akra ha obi atu kan firi kumase aba akra be bobra bi firi Cape Coast takrade temele na aba akra ha bi kura school be kura ba kompo na ye tertiary education student ni bi na yesa school na de na aba akra obo no bra na papa na mama obi hu no wai ti awofo na mi kotu no fo but lady video is very very sad wo hwe ne widie na wasa expose niema and it's so sad. Join you live on Facebook ubehu video ya kan ho asem so as wahyehe kakra and wahye santa die amema we kakra yes students in Ghanaian tertiary institutions such as Ho Polytechnic have found that productive attract both students and lecturers during class, potential leading to reduced concentration and poor academic performance. Enti we cry ho haya Polytechnic eno mo kire say santa dia ma ya hyehye de back betna class na de ba lecturers na ne ho nyina gu abonten no e ma teacher ni ntumi concentrate ogina class de kira de nyina na adwuna bodam no de gina ho no ne de ne so onya ba na kro ne beda de osua de nso so na adwuna ye free so because where the kobana ya betna classroom ma ne ho akaka enti ye ne mra e betumi ya hyehye so wo man nema we yempe ana so bi ko tertiary ani pa ne sabi okosua ponti sabi kwa bodam enti enya no no anya de openko a mra bia ni ho mani so na say ya UPSC for so say lecturers ne pam student ne bi free so what ya yes recently almost sacking most of the students ntade o mo hyehye ne mpabo mo hyehye de abegina na etan na pedifo pam mo nyina free honom so bia free o mo compound honom nkofie enko san ho no wansamra enti other institutions ne ntumi nsua ne because say ye o man say no say the schools na ja o mo de famu sana no no de ba bonten de bobra de kwa na de be na ehu ye fa ne center de o ma hyehye so hyenke ne bi di kanam na o ye bema na ohu a ani boss wa den so obeyi nani nkwanhye betumi asi obetumi hye we kotena driver ni bi front na osi ho we yi ne ho utumi se na wa mu nyina da ho na o te driver yi nchen wo front ho ebe di ne nkwanhye nkwasi because driver ni boss wa bra ko bra ya aso yi aso wo hwe aso wo yi aso wo hwe
na distracting attention na cow na accident aba me the mesel drivers na be ya monta ma maya na kura ntena phone de bia mpompeni fotufo ye be sere se de entire maya hyehyɛ ne de o hye nkani na pɔnkɔ me serew de passengers na ho monta ma maya ne ntena phone bi kontara mo hyehyɛ we ye twa gu die bra kɔbena se bi tena wo nkyɛn front pa na ye hye nkani bra kɔbena lolo front me nyini bi da wusi aha be san bɔ ho kakra ehu pa de moment ene ye de ache and ya mamre ene ya mane nyina ya to ni nyina to atwene ene ya man kwala hedi ompenom ya obibi ya fa ne sexual harassment and misconduct. Exposing sensitive body part can arouse sexual urges and in extreme cases contribute to sexual abuse and rape. Obi hu ana no kwado, that is the truth e wom. So you hu wo abonte he oba bia yi ne hu a be ma hu a wo ye den ne ho be sori. Ti dem di kan je se be ma ne be ma nya adwuma. Ti de ne be ma nya adwuma. Hu pe ne ho be sori. Enti na mpanifo enhyehyɛ sɛ sɛbe yam pam atade enhye enkata yam part baby. Yankata ye hu fansie. Ne ma bi wo hɔ no me ba abonte ne pe hu a enyane na kono. Ti ese ye kata so. But Ghana maya ni mu almost be 90% actually ye say saa kata ho asie ni de dabi ye nyingu abonten ye de ade page ade ye de 20% di asa wodi agora baju pay ka pre untumi fa mobra ni ma bi hunu kurom nti why kame de kame nko a enka ban mram na yen schools no oma mram nya den ye nya maya no hyehye ntade bia basa mfa nwura school mu ye nka se wo na wo ye senior high then we ye tertiary into den dabi at least you be my freedom no kra na it should be to a certain level see be ja wo pa ma wo se sabi obi to me shut out to me se sabi e hye ne turum kitwe bi no de akwatena classroom obi anka hwe nkyere no aden nya abrofo o sade bibi ni adwene kyere no yesa na abrofo na adwene ti o broni hu se ne nyonko ba hu gu a e yo mamamle na o mama ne enti emfa no ho bloni hu se ne nyonko bloni hu gu a sa na omo wote ti bloni be ma enha ne da because sa na omo afade na ete dada enya ne hwe ba bibini ni ye de no mfa ntete ye sa ti bibini hu se ne nyonko ba hu gu wo se ewu asem aba asem kese na asi enti ye besre emo na to ho de ye koso ene nipa bi ye tintim wonom na wankasa akopa adwuma ha tale ade ko office akopa adwuma ye you are ready to fight wakwahye I am ready to fight ena ade ko akopa adwuma enti uko na managing director ne hu no hu say yes wankasa ba wo ba no wo pese no wo da no mo adwuma nti na wo bai abo na ho da yes tenyem nwanwa say na sa na ma na tuo ntwa da no obi apa adwuma age ye ne da no sa na ma we ka hu bi go sa tade a wa hya wo de akogina director ni mi kire say wa wo pese wo ton ho na de pa adwuma nti ono obeda na wa mo adwuma ye nso because wo ko decently wa dressing neat kama wa kata ho asia ohun o de fede ne obuo kura di kan de ma ho we menyina beko ne ya bodompem asode dem mo tim titiru ne nsode o mo ka brofo nko mo ntanka twi no sa ma ya we num titiru ne nsode a brofo kro mo nka twi no na ma ye mumma osofo tim ne ye de na mu sa ne nyina twufam si ahwe ni ya Ghana mamre ne amane no ni nyina bagye ense ne wosunsuan so bone adachi bia no be mo men yesan wade be ka ne say loss of dignity and self respect so your ba na ojeja hu gu abonten a hwe hu ne say wanim nyam na woton no ye mu bie wo aya na ye nka no kra nkyere mo be ma no ope ono wakwada keke into bajeje osumu akoso adi nsem hunu ono mu da wie a wa wie so du so onwade a onfa anya hwe se be ma bia mpanim gu ase enti se be se wo yiri ni ene wa yi ne hu sa ni nam kuruma wo bepe dabi enti muyi mo ho sa na me ma no be fa mo a ono okwa akoda keke na eye just for pressure wakwaji nani ni waja o life esi ho nom be kompa ebo asa bompa ya be ka so na bi na eye wo na anye wo hweda wunye obi a like odo kwa ebusuan mu kura ye because wo papa bi otie kura se dwene no ho so waka so papa bi se na oba na wo anya no su ba te sen wote sen na papa wo du akopie nanim a young lady like you that had a washe bless your pen abo wo no video na da Facebook page no so join your live on Facebook bless your pen abo ba no de nam krum washe ni kasini on nam krum no woko adenti aye boy life krum the level of indecent dressing any nu bone a ni wenya nu bone ni bi ka ho oh yes
ni bebre na tutu omani awe because nyama mo no no ehye wo mo den ti ade ye fe de ebi ni nani so nubone ne ka ho enema yi shisha no mo hye weed eye nubone abon sometime no mo nom red e no mo nom cocaine no mo hua enti we na no wakọ no apetashi otumi bua na waye den no onam enti ono no se de wo hu ni se fe de no apa o fe de hwan ti se nubone no mo no ka ho bi ena akronti bi titu sa ne ma hodo wa ye huni nti ma mebunu ni pina na montena on fede aya hwe mema no se de omoye tentade basa ye hu basa ne nam krum ye hu ni so ye guy ye hu se nani ate wonim sabon sam fa ni pass na kwa we no fa so se o ma hu ni nyansa se ne obia we ni ma benya nim de ase ne obia na wa fa so ase wa braba ma ni papi Satan do magu afiase ena wotete wonom yen wonom na ose wo life ma wo ena wo so ani age ho ni papi ne Satan abobo mo hano ena wose wo life ma wo ena wo ani so je ho and they are so proud of their whatever they are doing wo mani age ho papa mani age ho pa ye besere mo ye nuanom ma ye nuanom mrema mani die mu ada aye dodo na me picture we ni say o wan ka me demand to so ka me ni beje ho say nka mo fanto sana Ghana e bi nhya hwiu black na kra to fama no fanto infama DJ Omarion na on fanto so na Ghana for me hwe ade wi say ye ka kire so wo ba o papa o nua ba e na ahya atade we di nam krom say sebe oba na ode kwa so obeje di pa say we your ba na ayesi ya na ebeje mo akra me in fact me hwe ye no ye mo akakra yen semtwe ni o wa sentiment mu babra kwanten ena kentesi maminya picture we na mahwa picture ni din sa bisa mu se enti we ya Ghana ni abaya ni bia join you live on Facebook na picture ye kan wasem no wo so bra behwe bi anopai so fama DJ Omarion na on fanto so senior media amount check mami na yenhwe picture ya kan ho asem wo de fa picture we to so keke fanto so na fe no join you live on Facebook nenda so na bra behwe picture ye kan ho asem indecent dressing Ghana cost wo Ghana and was here kan ho asem yani ye beka Omarion fa picture no to so join you live e Facebook DLFM 106.9 on Facebook bra na bra behwe picture ye kan ho asem no picture no ho asem and ye okay so live on Facebook DL 106.9 oba no ba behwe picture ye kan ho asem we obey the message about no o say hey Ghana this is very very sad so picture no kwadwo and da so no join you live on Facebook we say na me mpese e be show picture no due to one or two reasons but you fanto so ba no kra dem say penifo se pompo amfere so be si ohwene so a ye mfere se ye de asawa na duro beta so because once on wetumanya kukudura hyede akodom we bi ode kwa any open space be bi adom a program and on wanya kukudu de akonto already nangase we exposing ho dada and we no kra is in the possession of many ni papi nsaka it's all over ti ye yibia nya ade e be kase ayemfum so bia bra be picture ye kan wasem enti bra problem ni o we enti we Ghana ni a wo de wo ba Facebook no so a wa for de kire bra no pay nya me mpo na me kire na wa che wadin come and have a look at a picture ye kan wasem ya kama na hwe ade a wa hye ekogina krum yei we atade ana me bi say we atade ja papai lines ja papai lines and so atade no on hye hwe nso kesenko won hye bibimpo on hye pint bimpo je say hwe nhase enti we ni ye friend say ready to fight ehwa no be no wa see me true say wo koyen sport ene pap ni bi wo ho no ma yam so mo wo mere bi am de yesa na ma no ye kwa ye hye hwe na ekọ am so mo do mo ye inspection kura yes last madam bi ka kire me wo so mo pap ni bi ene giant bi a ehọ no ye wo bra ye de yesa program so ne ye hye hwe wo ye be ma make sure say kwa wo kọ no atade a wo hye no be ma no bom saa wo ye oba nso a de wa hye aguso no pint bi anhya ase ti kwa ye kọ no ye kọ famfam ya wiwi bi ye be wie na HIV AIDS atuatese ye be wie na HIV AIDS ko de ye wo na tretre bra be picture ye kan wasam no wo sister na da ho ya odi we ye ko gina mi nti bra ko na we so obi ko tan net no ne sa wo ha de na besi afa yei he me ka Ghana me ma no sunsun ade we abonsam fa ade enche kwa Satan oncha ade kwa ade obeche bia na boda ho na bo na da ho no wudi agura ntumi ntua da enie
e mema na ade a mo behu bia e hye box ma na hye pint bia mo fa no monye so careful hwe e man bi wo ho no ma ene mema no bi wo ho no ma yade a mo atiti asra no ano oden enti we na wo ye no wo ka so ne be da wo poponi ti da otrem ochiche ama wo ochiche because last na minya voice bia wo bi ka se ena me yade ne manya me dia mema be de se bia 70 miguso a me chiche kosa yes enti wo so obi abode jese nam na wo kon do a we wa nyi so mikotwa bi akọ because a pap na wa kohye mu na mo kwakoye sa de no untumi nkohye condom but the picture what they are too sweet just a lady no you're completely naked on share enti onu obi hia there's no way say na akọ san wa akọ tedwem bo ha akọhye ehwa mu de tintim so o wa yade a wache o de wo de ama okọ nanim because o no nim ti bia o mu pina kura yade a no oden na wa ma wadwunu ma na ho no ma no ma wani ji ade bia da so abra kobna wa hwe ni ya obenu ho what they join you live on Facebook bra be picture in Shaba Kojo Samibi e kan ho asem no ya just the message about no person asem Lord have mercy Derek Ayite was watching live from Enquires Esther Efia Ghana you was somebody po watching live from Kakasu Nanka number 1 good work ya just also DLFM God bless you Kofi Benz Ghana penny Georgina Ata a Japan messenger what they about no pay also I'm short of words Gina from Dakoman Circle Station Esther Efia Radu hu ya mobo wate wa my Ghana. Hey. Any love messenger what they about no pay. So good morning. Please, most of them are not human beings. They come from around and maybe any love messenger what they about no pay. Kuma John. And then Krenye. God have mercy. Messages in the doorso. What they join their live on Facebook na bra be hwo. Can say Bible was your money nyina nyimo munyini. They say nyini koduru twabra Ewurade bayi ni de ewum. Se wudi agure mani nyina bo munyina. Wa hwe Ewurade nya bi nyi. I'm telling you. Se yesi yenyai ne ni nyina nyini mumu e bedu ba bi Ewurade nya ba kokora nyi. De yakwasu. Because ba kwabra omo nyankofo. Titibia bi obe make sure be influence wo ba ne lifestyle. Obe se wo ba na mam. Enti e besre awofo na momma wo senior high schools num ene tertiary num ni momfa dakro entertainment kwa so momfa mani ko tu awusie nkotete wo na monkwatena mama nkra na mo de monkwa wo mani akwa makakra mo hwe ade wo ba na wo free fie na wo timishin house no chairman enye o school mu honom na me ka kire wo pra kire kura asofo ma kura bi kura se kura se de hu mu wa se bra mo bo na ehu 2nd July and a UPSC empeni for Saki students every honum this very year 2nd July and your pam wo so munkofi other tertiary institutions ni senior high no dia na empeni for ye yemfa measures bi nto ho asa wo ya ade a ese punish you severely ye twaso ni yehu ne sesabe wo mmumra so na de wo ye ne betumi akofo ha wo de aba enye enempo asa rape na akofom those days no wo ye ya ne ade amon wo ye ya ne ade amon enti besere we nyina contributing ke mema no so ye besere empanifo ma mpetesika o ma ye mpetesika for the enka empanifo ma ya hohyeso mpetesika allowance I'm telling you se Ghana mele manya I mean a self control allowance enka nya bad men because black obna we are passing through a lot niema ya soda no park opema nim na ye hu no wudi agora be fa ye chiri da bia yes etwetwe so penifone going forward so muntumi mama ya ni nya idea there should be a self control allowance from a man na yentumi nyine busum bia na yemfa mo ye homode because black obra ye mu bi bo adwumaden se betumi ahye ye ho because ne ma ye hunu no eden we yes obedwa adwaman a na nkola ya benya ne wadwaman okay it's so bad right there is suffered in the message about so oh my god ya ajenim boate no say ya asemo janatamu message wadi aba no say asemo my Ghana join you live on Facebook picture no and that so no amora samo kwadwa kwazigi bi agbaruam na kwadwo picture no just say ya dia ontumi nka say ohun dia wonka kura we so speechless because you see me aya na me fere you see oba adejam wo de sebema ebodam kura na makroma na oba abodam a won aya hwenema mienu we nso oba no obi obehu ne bia efilima oba no more than berma because yankopon ato no bo ase yoba to the extent say oba adejam nya de a you say Bible on ten kura. Bema obehu bia ha no.
Who are Bassa be Badam cry, won't me no. Because of Kwan Kupon fast with ye or no. And he said, oh, yes, a man from where they Sonko cry. Tis so bad to me and ne. O my Majesia, a car cry, a baby baby no. Bear man or banket and would baby and Yakonobu crew. Yes. Because it's in I don't know what it's a chancasa. And Omo Ed then the damages well humpa. Just say, O compound no because the Omoy and humpa. When them crew Madankas were nutrium 24/7 a wound. There be a wound be. And the Afian you are connobu. A baby baby, Nipepi and one were Ghana because I didn't casano. Say, yeah, O person or bad than about there. There's no sense in this or Bacco Walibu. And yes, O person what a bobra. Now we shall wash him or mat no yera. One why be gone my cocos with it. Just o manka sacran at the brofie. It's so I mean so bad. Say at Nasi, near reduce one mano, near man, Ghana, Bebunu, utumi gunu when you must right for and she near mam the be meta hona, will be obeyers I don't know. At least young punishing kakra, and so better send this I say, dear. And yes, I need your corner. Kennedy Coffee Reeves did a message about no or say I live in Europe. This type of dressing is not tolerated. It's only in nightclubs in Kwa and Abihusadi. So what? And I idea Europe. And then put your mouth. I saw heard you made in live from London. And Isaac Dakwa was say, hey, what is happening? God have mercy on us. 0593406565 Lumba in supernatural mineral water. One adaroma and I not pay you one so wofre. No watch your dream Anidaso Wɔhɔ Jumedi so. Good morning. Hey, Ramajoso. What for? I promise to say. Yamiada Roma now so. Yamiadom yes you hear pa. Mami too. Can you say Yami Shramo any programs out there? Now, all listeners too be on my area. Sister Matilda and Brady School well done. Almost Omuchia. Did you want so papa? Bra Hitman said, "Oh, Bible Waka, oh, can Proverbs 22 verse 6, mommy." Proverbs 22 verse 6. And then oh, Osi yanchira nkwala no kwan a omumfa so na omuyina omumfiri ho. Nti office Ghana ha ye chire nkwala no kwan pa. Enye maye wa no nko. Mrantie ubehie binum no omuhihya asomade. Na yen ya breso ubehia asomade. Me ko 65 years. Ya breso say school kura one dress ya ye say improper dressing. Na aba ye behwe wo no. Edu da bia me blemu ye mpanin for coach bi ba krom ha na ye friend of to festa o se akade a se wo bekai a na watwe ato ne to na ne pint ni na agu ho enne no na ye mbrante ne ye wo be hia brante a wa se akade na me pint ni na agu ho na o se ma boat to festa enu efri hin ne bae right na me tu ni nua ma no fo na me nua ba ko ka o yesa ye ba waru sunsun ya na omo adwen ya omo se eno ano no na se ma yo awe omo hu mema na aba no right muni ya me adwuma Yakopon and council. Good morning. Good morning, Brother Abraham. Me ba chef for saying Midiane Tommy o Abidjan Kamana Bibu. Tommy mami nti wa no pay. Yo anope mi chia Mr. Evans. Na otie other station bi but on said there be oboma baso. O kan okre pa mama papa nko anope. Na mi nhira no. Na me come asem so a sa asem we am dia betu we. Awofo no ebinom na ama ho kwan. Ama sa no ama we koso. Bi enti na me kasa. Me anytime bia the me can be a reality. Me see a lady bi na o se straight dress. That day na me see anan. Afa free ho kono obedi a o se short. Sa na start day no o se ofra solid. Na mutan sa adenti na open no man tinti asesa o se o ya kwala ni nyina no tade short na no o se enti ama wa ye used to entade tinti anese right enti no me ka se ye politicians no omutimi nya bibia amfa ho enti na me ka sa unim se UPS de ye ba ye o mama teachers no esa ankopa ankwala ni che o se omotietie o mo fa ho de so right because we shemla we beba be sisano ade but it me that say good morning. Hello, good morning, DJ Hitman. Yes sir, me pa chef for saying me do ade nanado nana me do so erade enkamu ne ahode awade amamu da bia no pa bia mu tieba e be adwuma ma DLFM ne Ghana ba ina amen asema oda tuja ide me no kasa hisia no
school na me born it in a new one na me yet more area me jina house see am no ka say enye easy and then credit inside the system there che the said dia o call back on the can na for ko kan ya say e so ka say obema dem nta bo hu oba say na man pe who ye den why do be ba so answer cause usha when the boss person na you when you better be shaping cause we obema this what the any ejuma ba ji wuto dia fine ba o ka be ka say adentina o hu obi no ko koto bon any sa amusi human right asem na aba no ono ka hu bi na because who who say see na ko yes boys do first na me ton baba say ye dey hu am say ye bom tutu ba ji say akoya Rebecca adentina o yes sir me that say good morning. Too bad. 0593406565 0534050199 and I'll pay you a indecent dressing. My mom Ghanaian youth no and there a dear a hard papa. Good morning. Good morning, Brother. Maybe I share for saying. But me my meet you, mama. That's say there. You see, I have baby, a person, they are not. No, because Kenya. Why you? I only one time they social media. Eh? Yes, you can't with you. Young couple wrong with you. Well, I am not one to you, so move wrong with the name and a poor moon, and then you. So be him. I mean, we'll say, I mean, another man is money. And we're going to you. Only try to come and find all the set. Oh, I saw the set. No one still good. When you so, when you feel what you do, but me that say good morning. Good morning. Me about your for saying. Our prophet and Satata. Who go to we are seeing now prophet because of Ghana. You Ghana Jerusalem. Many ya one time fani nyame na wa yade na me quotation of the tour atebu ho okika Isaiah chapter 29 o atebu fi Jerusalem na ba Abroso Jerusalem, I can suma pewa, if you pewa, or some pewa. It's a table of Ghana. But me that say good morning. Good morning, boss. Me about your for saying. A friend and Tiam and Prefect am come to you and Tiama Ubrini and pay Enquiries. They are air costume. Ya bad time. Then she say an NC for. Me na me kuta mem you. Me na me tete wo. Uba area me tia nkwale wanu. Ubisa se sa so si we nemba. Ubua. Ube shower tali atwo unika akofom ensi wo me nani so me tia area ha ubedi sabe area ha akwala akọ school kura me timi frɛ no na mama na ye improper ye nye ne ye be yi ye fenfifie area ye wo ye try ye be yi ube ho aba mu abi wo he no basa na ode na ma frɛ bi sɛ wo ba na ma me wo fie so enyoma kitinkiti wo ye san start na ma me mpanyifo abase yan shanti in front ma enkwayi ase wo ba shatale wo so ma me so shatale na shantale ye sedi kwayi ase ya kane no ye shatale kwayi ase onipa na wu na asam ye mobo na ye dey life bo you na wo ma me shatale wo ba so shatale but me that say good morning Hitman. yes sir Di bia boko de wasinya me adome ho ye ma minti wa no pay Hitman ma menchi afanifo amu di mu na Chia Israba and Minchia Zigibi. It's my life. Shafi Adano, if I hit a duo, was just get here. I know they background and tail of front. The Shabe again, I make a say, all got me or catch them say, I didn't know what naturally, on the front. Or front na panel, the say ya Bahameno. No space black me come and me say no just a money bebre wa almost higher papa but then is abata no I just say e bi asabe o ye de e mi ho a money be higher power ko mu na men ka ho sure ho so wasti good morning me na ma jibi wo Asante Zongo papa ma minti wa no pay ayo me ba cha say ye di 2 minutes say schools me sa the visit sa discipline better babiem eti ya fa 2 minutes ama hom na mu titim kwala bi ye entia hom kwala ya body ya hwe no sa do no lo metwa se branch ase ne kwa school kwa ni compound biom ni ya hwe hom tia wo ye o school mu a ebe ye ana nsore no so
sorry ni ja collection do do mo pe no no mo madress na ye yie e sorry ni mu a kan ye ma we nya ye huru ka ye won sorry bebre ho no mo amada omo esket ni omo iso mo ga so mi agbawa kan sorry no kwa omo no so ho na de ya papa o ma ha mu ni no omo ndu fu ya titi dedo what the corner bucho? But me da say Asante Zongo. Good morning. Good morning, me nyakwa. Me pacho bra, what bomb to say? Oh, Christo not my yakwa. You, mami nti wano pay. Nyakwa na. Bible say, me frame kwaya. We no fear man. That to my way, and I say university lecture. Woni ma ya ta, anka no mo ma. A bad news, a bad business, and book ya say. Friend family minister. But you know, man, I echo. Let me back. We university. What was up? Working. The man was good. Man for a still. We were 4 guests. The new man was to say what was signing. Then the man, I just said, the man said, Marginal, and yet, papa. Because my child said, that, yeah, member Juno, a china, a beer name in you, now on upper. Neil let me drum the Java Fismo, and make him in the Japanese. But me da say. Good morning. Good morning, Hitman. Utiate. Hitman, I'm shaman ed my palm or ye. 30 seconds yanko. You ed my palm or bomb, my God. Quick one yanko. Hitman bisa yamayani yameme yo mudresi say. Amamla ye yen wa Ghana ha. Say ya say your friend say amamle bi amadress ya. Say mini no ya edi wo mana. Inti wusa wo wa mamla mundresi say. Nena wo she say mini short yi we ne mo de kira e fa na. Omo ya tan me hu say omo fi ebusiam because wo ebusiam pa say asa wo dress decent no dress say ya wa o hwe ya ma nti am paimpo no omo ntu so anamon ne ya dress ye wo Ghana Ma me da say good morning. Morning Hitman. Me ba che for say. FM Diodu. Ma minti 30 seconds. Nyame sa wachi. Program we dey youth bia fa ti mo po. Na mafo omo chama fo nti bia pa. You, Martin, you do yes, so yeah, that's a sour to me. Afre and no pay young for causing baby, you know, nothing. Young fetch medium, young fancy. Margie, Good morning. good morning, dear Frosty. Oh, because I really bad. Mammy, too, Rossi. And yet, justice as a moon. And you know, Miss Rope and a teacher for us in which Kufu Frano. I see one coffee with just fine. Kaka won to fine, and so one year what you was at you. Who so one to Benjamin? It's okay. You want where you are. I said, really bad. And to her, only one that Prophet Muhammad in the back overset or Badisia, overset or here's our money. But yeah, that's it. Good morning. Good morning. Me ba che Frosty. Good morning, the Major. Majua can say free him for. Mr. Safety dancing. Mammy, too, Adua. This man, so what you say? Yeah, I'm resting part time, no. Yeah, mammy, move for my Gary about, sad, yes, I am young. And then, of course, sorry for you when you're spiritual marriage. And then, staying at the corner. Okay, right. Mate, me da say. Good morning. Good morning. Pacha is saying. Me patcho me hu ya pa, ya Frosty. Yes, Miriam. Miriam can say free for. Like I say, free dance. Mammy, too, Miriam. Okay, please, me proposes some solutions to pick a crack. Okay. I think she rather has spoken about it already. Okay. The very first one is about the parents. I'll focus on the girls. And when we say Obia, it was so dressy, attractively. But then exposing your body doesn't mean that you are well dressed or attractive. You say, yeah, girls, someone show more dress and more kakra. The lady, your girl can look attractive, all right, but it was something we near mana. Dressing is offensive, maybe a particular dressing being but catching the way. Let me quickly move to the universities too. The universities, I think what we can do is I want to say our security posts. We have the Porters Lodge. Yeah. Okay. And see, when the rules are put in place, what they can do at the security posts is that when somebody is coming in from outside, they dress in you have to turn the person back. And our Porters Lodges too, once there will be clean and dressing you are let the person. Then let me go to the secondary schools. The secondary schools, what we can do is that Akolane Bar School for the very first day, some 20 years ago, Miko School. There is this particular lady who came to school with short pants throughout.
It's the very first you buy and the man the man parents say from coffee man. Right. School. Mate, me that's a papa. We'll do a very final call and then let's call it today here on the morning show. Good morning. Hello. Well, Debbie. You fancy. Ora some kwadwa kwazigi bi anope waba wuram na ensem yi papa nya obeka kakra de ekoso man Ghana ye mabu no won tade hyemu no ya de a ha adwene papa pa sama kwadwa kwazigi bi zigi morning DJ Hitman, good morning. Anope wapom to say ya me na do mo na woni wati fo so Obia ho ye what in common send ye kono indecent dressing ye mabu no ende ya de a ha adwene papa pa in common de me say Andra na da wase Andra na me say ba wujumadi no so na enen so no na say ya san fede ba baba na me fa se da kese forma watiefo o ma chirichirim pa na in common me pesa me kan de anka kantan komo but the way a etiefo na kasa no wan hwe na me kantan komo say wan hwe na me ko bie ma no asa woni o mo nyadwe me ne o mo nyadwe because a Hitman dodo na no ye nuanu ma dodo na ntade o mo hye obu okra na ono on chef for say bia say na wu thinking no unsa akoye say fashion bi na abaso asay some trend bi na abaso nti say wan hye bibi saa what you say ye because o de unim bibi undodo whatsapp but e bia na ntade e hye no a o de ba say be party ana baby saa no enye saa adwin boni na e bia yen no ye hu a ye fi say bia bibi saa but what you say because we be event bi unsa event bia won ntade e hye untimi ka so wo ko dinner na se bo akɔhye from head to toe patriotic say nti udu we so follow the dress code they do sometime bia ye nuanu ma ya say obe oba obe pie na obe expose hu too much and they be wo a no dress to kill na no odin e wo hwe kura utimi sabi utimi wura gotem e no dia no odin but say dwumedie na ase ne de me de say wo de be fa abontin say bia kwan ho say na wo de nam kwan ho na nkofo dom car say to gotem de to me it's not allowed but say dwumedie na ase ne de to me we shall hold here me who be born about that say adwin na obi anya dodo na ya de bia na obi no bia no mo adwin bi eta ekira o mo de santa ade no but dodo na ma occasion ye fe or greasy occasion na ye mema no so a say be stress na se for kakra hu sa na e ma so easy something what you say e mema na nim de me pa kire release stress ye hu bibi sa na e ma enema bi adwin bi da ye so no e fall down into me dem hu ni say ana occasion asene de o mo che bibi sa mepe to release stress mema no mbeka o ma mbedi adanse dodo na o mo fi o mo nim se ye hwe sa nyoma we a I say we no gire wo dem wo ma sese na oye yi won intana edu ba bia on say ndwa na ye bo honkomo na me ye senka twasunte wa haide ono beka asole line na me su no zigi no so me so fa no the event line so event line dey ade abo say e ma event no ye fe because we ko na ko to ma ba wa no ma dress sa nyoma na e ma event no ye so lovely it sounds release stress me man especially me man ye sha e ma release stress ne mo birthday bi ho so the menezado any baba o did the birthday me fa choke or they send me it say etimi di hu adwuma mate wa o say dey yo brama na de zigi keken say ye de sia ne sa ye de si what did you keken mete ye say say release stress who is release stress any say ye no e Ghana ye die ene mebu ne daache ene ye bo ho ban ti se o ya ba ya de o kan economically no so obi abie na adwuma ene wo pay business ene wo pay ni sika so ne de e ba sa we ma ni sika se ma ye den akon kan de ma no ye ni business so no wo kan in the business aspect ene no o kan be wo oba na uko bia wa han ma to so obi mfa release stress no up to you one kasa na so make you decision me bia me pap the choice is yours. Yes see ye me fa ya han mu ngwa bonte na obi mehwe mfa ngi nani na se wo be kwa ko bia wa han mu a enu sunsanso no na hyene so sa de bia be ye bia sunsanso e de ma ne papa ene ne bonim good or bad after say bia won sa kan wo se kan akiri no wo ko fie no e de sunsanso so na wo de ko so me say de na ye senior man be kan ye Mr. Evans o be kan ye no Proverbs chapter 22 verse 6 no se kira kwala no kwan pa wo mfa so no wonyina we mfiri ho eno ano Ghana mpanifo ne de a kira fo o level de so mo ye enna mpanifo na so wanhyehia hodo eso mu de gu akwan mu because teacher ni nkulum ko chichiro bi ba twentwentwen afra akofra sometimes eye mra na eso ogina so de ye adwuma this will need that kind of mra na ode be ye adwuma na ontumi fa ne panya den enya we tie besre mpanifo mo na nyina ye mo abi titiro no wo abaya no be ma
Wash out some can you don't foresee the difference between a man and a man because don't wanna be more clear to make a Bobby Gibby. You are begging it, so wash out some kaka on one life. You on fire the only up. Fine, yeah, yes, all right. No moment that you ask nature as ever. And then I call for bar no bad than a beman be my day. Maybe what? Member Musha some car addresses and may. Yan one I go for Susan Swabby. Your best remo. Be our yan and maybe and General Queen say. A be a resource moon and bed that be. Yet when I bay a bien could uncle to an nasso. Nema may say, or nay bay for our yan. Metia medi yaw. Yawa brabo, now the agrato pre. Na cate, a bisu abraboso. Yen ye, the ye and then dancing. Right. Well, thank you so much for being part of the show. Answer well, let me say happy birthday. Ziggy. Wait. So Mario pictures, no. Okay. So Mario, I know I projected my. Okay. So your daughter. Birthday. Happy birthday, Enkoma. It's your birthday today. Happy birthday, Enkoma Adele. Ekuyasewa Ado. Adele. Ekuyasewa Ado. One can say if you papa ho ura Ernest Ado. Don't want to friend the doorbell. Yeah. Oh papa. So happy birthday. Nyankopon hwa wonya okese won fa won firi adomu enkwa adomu won ma ho bai na nyini be yo pani papa pa wo mai mu. So Adele Enquires wado we ifu papa ho doorbell yeah Jumo Ghana Free Zones Authority. Papa so ma happy birthday. So once again happy birthday Enkoma Adele Enquires wado papa so ma happy birthday. Nyankopon hwa wonya wo kese papa pa abusia ya dwuma de nasi opani obeka bibia na yenko Pede mo bibi kakra bia nka make to us insurance de so won say insurance o kan no kan the business aspect ni there it's good for untimi koye business bi event bi na nko hye ntade bia en attracting ko form mama nti e bia me to me no o ma hye sa ne mo nya dodo na e bia nya ya wade nyina ho kwanye ne nyina na fata e bia adwemboni enta ekire onim Unsa me am pese me wura Ziggy di but man mi say Ziggy ase mi sisi a. Bisa no. Ziggy. Obaba ne say no ho ofe pa me bo a. Kendra. Enti se ko be se akodu se obaba ye wo ye dwan ho nhwehwe. Ne wo ginam. Ne wo yi ne ho na me ma de o me se ne nanam no ho de bi fefa na ase ne ade a. Obi business be ko. Wenya de on nhwehwe. Me ba, we de me ba. Obu asam no obusa. How do you feel? Oh, I don't as a father. I know say as a business aspect there. What you say? Who say about showbiz grana actress and be say artist for no. So what can sanity you? It is sanity. Yeah, true. It is how would you to say? No, makase for business in the the way the business in the bebo no. But you be nipa na wo tu sa na mo no. And you being awofo no. What about say nipa na kasa wo no? You don't know the business mind and no kasa so de ko ho. So what you say? Because me sure so be ko Saturday no Saturday na hu ni sa ne boarding o Saturday na hu ni sa ne boarding o ni boarding class dia wo be hye ne normal kra enti ne nyina kokosi say oba ne so koye business wa ko business sika ne de obedi no mate well thank you so much well thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. So like I say Enkoma production team ni na Shaba Kwadjo Sami B, executive producer. Urasamo Kwadjo Kwazigi B, Kofi Taylor. DJ Mario Dioko social media and so. Asida Yamfama Lumba in Super Natural Mineral Water. Always proud to be associated with the morning show. You're from Hitman. Good morning and enjoy the rest of our programs.